Il-qorti kkanċellat żewġ libelli li l-Ministru Chris Cardona fetaħ kontra l-blogger Daphne Caruana Galizia. Dan wara li l-qraba approfittaw minn teknikalità legali li waslu lill-qorti biex twaqqaf il-libelli. Dan għax qalu li l-Ministru Cardona ma kienx preżenti fl-awla waqt is-seduta tal-ħamis filgħodu. Fl-istess seduta kien ippreżentat rikors u dokument b'SMS li jindika kif Daphne Caruana Galizia kienet ibbażat l-istorja fuq informazzjoni provduta minn persuna li lanqas biss kienet taf u wis anqas ivverifikat dak ippubblikat. Ir-rikors ippreżentat mill-avukat Pawlu Lija talab biex il-qorti ġib informazzjoni relatata ma' telefonati u messaġġi li ntbagħtu bejn in-numru ta' Caruana Galizia u n-numru ta' minn fejn intbagħtu l-messaġġi ppreżentati. Dan sabiex l-informazzjoni tintuża fl-istadju tal-provi li qed jiġu ppreżentati minn Cardona u mill-konsulent legali ż-żewġ. Fl-istess seduta, Dottor Lija rrimarka li ma jistax ikun li wlied Caruana Galizia li suppost qegħdin preżenti f'din il-kawża ma jkunux hemm biex jagħtu x-xhieda tagħhom. Għalhekk ippreżenta talba biex dawn jerfgħu ir-responsabilità ta' malafama li twettqet minn ommhom. Kien hawn l-avukat tal-familja Caruana Galizia qal li dawn kellhom parir mill-awtoritajiet Maltin biex ma jersqux lejn Malta u għalhekk ma kinux preżenti. Xi ħaġa li kienet ribattuta mill-avukat Lija li saħaq li dan ma jirriżulta minn imkien u ma kien ippreżentat l-ebda dokument jew xhieda li jikkonferma dan. Din is-seduta saret wara seduta oħra li fiha spikka l-appell ta' Peter Caruana Galizia, ir-raġel ta' Daphne Caruana Galizia, li fismu fisem uliedu saħaq li l-Ministru Cardona u Dottor Ġerada kellhom iwaqqgħu dawn il-libelli. News jinsab infurmat li l-Ministru Cardona ma kienx preżenti minħabba impenji governattivi relatati ma' investiment barrani u mal-ispazju industrijali fil-pajjiż. Għadu mhux magħruf kif il-qorti ser tiddeċiedi fir-rigward tat-talbiet li saru minn Dottor Lija fil-bqija tal-kawżi li nstemaw illum kontra Caruana Galizia.